Očistimo svoje misli, ves strah ter skrbi. Zavedajmo se, da je strah le misel in da brez misli sploh ne obstaja. Ko začutimo strah, se ga ne bojmo, ter se ne bojujmo z njim. Ne dajemo mu svoje energije ter pozornosti. Preprosto ga le ozavestimo ter sprejmimo. Takrat le dihajmo, dihajmo ter ga mirno spustimo, da gre dalje. Ne dajemo mu svoje pozornosti ter svoje energije. Varno ga spustimo, da gre. Vsi se lahko tega naučimo. Vsak dan nam bo šlo bolje in bolje. Poskusimo, uspelo nam bo. Ko bomo ponovno v sebi začutili kaj slabega, se le spomnimo, da smo mi sami ustvarjalci svojega življenja, da smo mi sami, ki smo si ustvarili vse te misli, ter da se zmoremo vsega tega tudi osvoboditi. Hvala, hvala.